ekiri kukwata habyo kuhandikisa endangamuntu ekyanira okurugayo omwaka ogu oguri kutandika kikashoborera ngu okuhandika hamwe n'okugaruzaho obusya endangamuntu nikuza kutandika n'okwezi kwa mukaaga omwaka ogu kandi aba nija kuba nikikwata ahari buri munya-Uganda wena okwehandikisa akatunga endangamuntu. Ekitongore ekyanira nikija kuba nikitandikaho okuhandika abanya-Uganda boona omu ihanga lyona omu kwezi kwa mukaaga kumara emyezi 3 okugira ngu tubahereze za IDs, identity cards ensya abaine enkuru nitwija kuzibiyaho rero tubahereze ensya kandi abatakeyandikisaga nimwija kwehandikisa rero mutunge za identity cards ensya. Minisita bari munsi yashoborora ngo amurundo ogu abanya-Uganda nibaza kutunga endangamuntu ez'omurembe eziyarurengo rwensi yona ngo kandi abo aba cabinet bo bashaziremu okongeza sente ezabo bona abari kuba nibaza kuhindura ebiri kukwata ahandangamuntu okuruga mitwaro 5 okuza mitwaro 30 ngo akuba abamwe nibaheshonga ezitine makuru ko bire no shabora kwenda kuhindura ebihandiko ebiri yakandi biwahireyo okubihindura tubere ndukushabaga emitwaro 5 konka ekitongore kyanira kishangire ngo abantu bingi nibahereze shonga zitahikire kurungi omuntu agira ati buri kambagizire mukazagwe bibiro kwa kana 1958 umenye na nshindure bahereze mukazagwa 1995 webuza ki ukazaragwe biro bingaye ninga ati buri kahandika uri mu kiga wakati yenda kuhindura muri yo muganda ebintu kebyo icyo kubanza wabe leta tujya kucondoza abwacyo kwenda ngo hindure ibintu ebyoshimire kuba no manya konga cyayikirizwa ngo bihindure aho noja kwano hashuri mitwaro 30. Dr. Chris bariyo munsi yarabara n'abakozi ba government bona abari kushoboza bihama bya government hamwe n'ebihandiko bya president ebyari kuba ahandikire nibija okucondozibwaho ngo kandora akwatwe naija okutwarwa omumbuga z'amateka ngo kandi abingwa murimo ekikwatirire no kushoboza bihama ya government hariho muze ogwimukireho mu government kushanga abakozi ba government nibashoboza ebaruha nengashe bihama ebibeyine omu government kandi ekyo nikibi nejeshombi kandi kihenda amateka ga Uganda. Minisita yayongera yarabura nareba minisita abari kushoboza ebihama ebibari kuba baganireho omu rukiko rwa minisita ngo kandi nabo nibija kubingwa baheza kushanga ngo nibo bari kuba bashohuize amakurago cyanonyereza oba ba cabinet ministers oba bakozi ba government abatura mu cabinet abalikinga cabinet bye gwetesa ko kubanga ekiko za cabinet ziri closed tutukiriza amawulire okuyingira mu ekiko za cabinet. Minisita omuringo nigo gumwe yashaba amahanga gaheru okuta amahanga gandi ekitinisa ngo kandi barebe ngo nabo batwaza nko kuba kwena ngo amahanga gandi gabase okubatwariza wanga agebabwe nago getaraga kuyiga nti gawereze kitibwa amawanga amarara. Makuru agagasha kwa Ronald Ngabirano ahabwa Sky TV omuri Kampala. Turi kweyongerayo na Genshonga.